Utfebole bantwana benda amacasi elicala lelikhulu lehlakalo letiningi tokuhlukubeta tendeke tinkundleni tekuchumana. Lo mbiko lokhishwe uhlose kukhuluma kabanti ngekusalela emuva kwalomtsetfo ekulwisaneni nekuvikela ebantwana tikwetimo temacasi. What the Cybercrimes Act already has done is to repeal the offences relating to child sexual abuse material out of the Former Publications Act, and that's already then reintroduced into the Sexual Offences Act. Lekhomishana liphindze laveta tehlakalo lesolo tichubeke njalo nokwendeka mayelana nekutfwala kwebantfu. The distorted forms of some of those practices impact quite negatively on children, and the law should, through the criminal justice system, but also through education, be able to respond effectively to that. Kusenjalo lophenyo lovete kutsi kuyabita kukhokha nekutfula lisito letemtsetfo kulelive. Futsi bantfu labaningi abakhoni kukhokhela abameli lokwenta kubonakale kwangathi lusito letemtsetfo litfola bantfu labangcono ngasetimalini. We do recognize community advice officers and paralegals as extremely important. There will be legislation hopefully introduced before the end of the year, and there has been work already done on the issue of sustainability. As government, we will go through the reports and process them through in our systems for necessary legislative changes and also to take them further for public engagement. Lamula kakhona kuveta kutsi lo mbiko utophuma nini njengoba kusafanele akhulumisane nalabatsindzekako kulelidzaba nekutsi kufanele undluliselwe ku cabinet.